Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya pi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi, nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Meghalaya People's Social Organization haka arpu peratrik ubanai jemang aracara arpu wei kala kerpat ya ka sorkar jelam bakan penteri kambet ya ka song jingyarap ka bahanyo pusan persen na ka Meghalaya Health Insurance Scheme kenang bakan long ka jingyarap ya ki nongpang ki bawan na ki long yeng ki badok bekerdo ki balaya bid ya uknyang jingpang COVID-19. Kani kejing kentu jong keseng kalong hadin baka sorkar ha ka arpu nyotrik ubna jemang arajar arpu wei kala penpendapat ba bakan kentiu ya kejing yarap pisa hadu henrepo hajar tengka na ke MHIS ya kino ki bre ki biabit ya kani kejing pang ki bala sya sumar ha ki hospital beper jong ke jela. Nakaliang ke Meghalaya People's Social Organization ni pentau ya kejimbang pun halal kepat kedua peraiba Preston Kisang yang Chief Minister ini lapan ni adalah pakai kedua ya kan rupau hajar tingka anai na bentaka MHIS ka ndai nakaliang keseng juni ni dawa bat ni tentu ya ka government bakan simkia na bentaka 90% na bentaki COVID patient sisin baka declare bagi COVID patient hape kanya na MHIS card tama ba laga ka bill ka pay laylak ay baka MHIS card karad na 90%. Ni tentu jur bat ni dawa ya ka sarkar bakan ni no mardor nang bakini ki brio ki patient ki bangat ha kani ka Jilpang jong COVID-19 inyo ya ka jingerap na kani ka MHIS card. Kaya nakaliang kaseng Meghalaya People's Social Organization ni dawa bat ni kentu ya ka sarkar bakan le no mardor ya kani ka jingkhati na ka MHIS ka ya kan 90%. De nang bakini ki nongpang ki bangat ha kani ka klam COVID-19 inyo ka jing mentoy bat in long ka jingyarap ka bakraw ki hamtam ya ki long yeng ki baduk basuk. De lada ka sarkar ka le menti halor kani ni nakaseng ngindang yai putin bat ngindang dawa syakmat ba kadiban hati baik ya katakan 90%.